Kua toi ulo ai mama e tua po. O ko kore ke hufanga i hengai tala whakatapo toa be ho tau pangai i e fia fini be tanga te o whangi tua. Ka ata ke u whakahakwate tau porama hono tolu moe kua toi ulo ai mama i tua po. O ko tari mawhana mo fia ki mo tolu a ho tau kainga ko toa be o ko mea mai me tapo ko toa be o e o pe ka maa ho tau whonua ko tonga ki tau porama i fia fini. O te moa te kore whakamone mole i he ki tō muisi tau programami no taimi tutonu na e whanongonongo atu ai. Te ria e ki maunga whakateknikare i he mea ngā ue. Ko tau programa o ngā peheni. Te oate ai ki whakamama i he tala teu, whika pia moe tunga whate mo kalati ko atonga he taimini. Pia oskara te walewe ke tau aserita ko ngā ulaki, ko e tanu hala. Ko e programa campaigni. Ai preanga pohiwa tui one toa. Pia mo e ki pāte ai paka, ko e konga ua, ko e ngahi mea kehe e te ulawe ke ngai business ai patoa, pia whakaose aki, ai whakamama a luse whapua, pia mo no kāinga i he nau programa ai usu ki he whia whini. Tuke tau alu ke tau ke tanga teu. Ka pau te tau, te mō manatu ke hupo si na whakatake me ki tau tolu, o tau wao mai ki he hanga e tu inima e sastable nima o riua hono mawhai taloni me he whatahatoko ni o mai ki whare area. Koe kamata anga ene hono introduce koe te mokrosi nga mai koe te mokalati ke pure anga pe moe whonua. Pea ikai ke ngā tāina ne hanga rewa o whatokolahi, e tokolahi kakai me toko hiwa toko tāwhitu. Ko ina ke mao he kakai me choro ti i mawhai pure i whare area. O te whaore vai a premia pa moe kabineti, o executive pure ia, o luaki ke na hanga wharere ai mea kota e whonua ka au nau report ki whare area. Sai, ke uhinga la rahi e tolu na e hoko ai mea koe ni. Na e whimai ke ririu ke tataki e whakatemo kalati e whonua, e preanga koe ni i e tupo nima, koe uhinga koe mea lahi tolu. Ulaki, koe panga passporti. Ua, koe panga hiwa noa miliona e tonga seti. Ko hono tolu, koe mate tokolahi whauria koe ni i he moana i Princess Asika e toko whitu tolu. E tā mate koe na whakahoko e loa talaketi. Pia mo whentsewene ma mo mea mai he whia whini ke ngā ware nā mo whai koe ia. Sai. Nā kulawe ai ke tō taha whitu, ke mai no mo mahoinga ki mo tolu koe principal ki mo tolu koe whawai ki mo tolu pe koe uho ki mo tolu o iniri wha te mo kalati. E ko hinga na ata ki whare area pe whakalahi mo toko lahi ke mo paremia pe a mo toe minister ke mo lama kabineti whakalere ai ame koe. Ia ki mo tolu paremia mo kau minister pe a mo whare area na osi o atu e tu inima e pesete hiva fitu e executive power ai mawhai pure kono tonga e whonua whakakonistu utane mo whakalao e hinga ko toa pe ke mo puke e mo tolu. Ki peset pe tolu na e tuku e tamatui. Aia ko police commissioner aia, ko e atenseniare pe a moe whamauanga. Apate mo whakatonga heni, ko e police commissioner aia ni hono fine. Tahatonga ne whika ulaki e pureanga motua, pa pe whanau masi lau kola fisi, pe mo minister ke taimua anet, pe a mo e kau parang koe taimini, mo e kau paremia na rene me ko ia. Na e ai pe ai mea e na e hoko ne whakawatu i ni mama pe ki tuku i ai, ko i ngā koe whipaki whakapolitikare ke paransa e pāua, i taime koe whakangonga e police commissioner pe a atenseniare ke kau minister. I mea whakapolitikare. Ka wae hoha ai he taimini, pe ko wheko ai mea koko sai. Ko a whio pia tu po uona again, ko ni a whio i pe e e whi tolu ko ni puke. Wai o hinga lahi a ki ai mahalo pe,